popular shoot, you know, for machine. So we make Kohu app. Agus Thomas Dul lesson Tedel Snapchat. Now Tony's more lesson routine chin, but Kame Gara cheer So School Coma on Talkton Shaw vi Chlor more gur Shachtan a Gaelga. Agus you chun auto mach chuig na tiismóirí. Now in Navian law glas a honig apóistí seachsaí gléiste gansaithe CLG agus hátaí agus tíléinteach scoil hort. Bhí lad amháin lad bocht agus caithfidh raibh hiiscint an tiismóir. Mar tháinig sé isteach clúdatha ó bhun go bór le cart chlór a chuirsáilte don lá glas. Ceap mis go fucking hilarious, but ní éitíonn sibh sé chorabeh. So, Colwynwood, Thomas Unshaw. Tá mé Gary Sweeney ver an céad rodella bhí le rágam. Oh, yeah, an dara cuid, right, Imre, one made 3 loss an cuid seo go ma. Nó Ibrig, bhí sé bhád níos massa. So, cúpla blian ó héna rinne pandéma mar nach ar gigan ar bithir siúil. Glach mé pórtas an comórta seo taring in Gaelgaí a bhí agrithe ag Galway Cartoon Festival. So, seo hiad na pictúirí a hiol mé isteach an comórtas. Now, bhí dúis €200. Bhua mé dúis? No, here we made those expectations came fall. Right, and cake you. So, Mike and Shin, Darren Shay, Kier the Cleater, Glumachata Anna Vineta, Slobster. Right? Yeah. Okay, Darren Shin Flamingo at on Shin. Okay, August and 3 account. Oh, I'm not sure, Igmahu go Hulk. Egg and point to shame Ray, what's he got in a row? Gaelga cunt, Gaelga cunt, so be your remember taking winch. I'm coming to name with the recent show. Mar, fashion I'm doing a bunch of Chorib on Darfur shore, which Ray can font her rib blowing the porca.